الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة المخطئة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله جل جلاله في محكم تبيانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Mahuli mga kamaasan, kamahulangan, katautay mahuran, haaga masinallahu subhanahu wa ta'ala. Muna-muna, dahin mga tabiat sin manusia, dahin mga sifat si manusia amunain kalupa. Pauno lang tabihayan paslod sin panuntum niya pagkasya dahin mga jumlahan si manusia wairato dapat insya aun waktu malupara. Alhamdulillah ingkatan uno-uno aun ubat iwan lunas. In ubat sin kalupa amunain patumtum. Naringa sabian mga kamaasan, kamahulangan, katautay mahuran, muna patumtuman ingin hawabaran, labi aula patumtum ha mga kaanakan kamanghuran dana ingkitan yakatan
Haparman sinallahu ta'ala, hawaktu nangin duaain Ibrahim alaihi salatu wassalam, dia mahalayaknya iban beita niya, sinmattanin Allah ta'ala, kia hahatian iban kia iingatan niya, in uno-uno na nakatatapok iban sin nakatatampal. Farman sinallahu ta'ala ala lisani Ibrahim alaihi salatu wassalam, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya Allah, bunnal tuod in ikaw, kia hahatihanmu, kia iingatanmu, in uno-uno na amu in tiatapok namu, iban sin amu in tiatatampal namu. Wa ma yakhfa 'ala Allah min shay'in fil ardi wala fis sama. Wairin ha mga uno-uno amu in makatapok, siwukda hangin lupaan, iban sin hakalangit-langitan. Hambuk ayat patumtum sinallahu ta'ala pakato taniyo, wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidhatis sudur. Ay siwukda in paagak-agakon niyo in suara niyo, bimakna bang aun hikabtang niyo, kitapok niyo, amo hindi niyo nahiparungokan siyo-siyo, ataw akan patampalon iban patanugon niyo in suara niyo magkabtangan, hakanta karugan sin mga panaibanan niyo, inyan kehatihan iban keingatan sinallahu ta'ala, maita innahu alimun bidhatis sudur, mattan bunnal to din Allah ta'ala sangat makaingat bang uno in halong simpangatayan sin ipon niya. Damikian parman sinallahu subhanahu wa ta'ala, wattaqullah, iban kabuga kamu pa Allah ta'ala, inna Allah kana alaykum raqiba, bunnal to din Allah ta'ala nakajajaga kaniyo. Damikian parman sinallahu ta'ala, inna rabbaka labil mirsad, mattan iban bunnal to din Allah ta'ala nakajajaga kaniyo. Damikian aparman sinallahu ta'ala, wa huwa bikulli syai'in alim, in Allah ta'ala hakatan uno-uno sangat makaingat. Damikian aparman sinallahu ta'ala, ya'lamu ma yaliju fil ard, kaya hahatihan sinallahu ta'ala bang uno naman in amuin para kala sumud ataw akan suminup, maun paam in lupa, deng naman hatubig, iban sin manusia bang dagpakan na sing kamatay hitanom, inyan keingatan sinallahu ta'ala, wa ma yakhruju minha, iban keingatan daysab sin Allah, ingkatan uno-uno gumawa deng halupa, sibudain din ha mga katumbo-tumbuhan, gumawa din halupa din ha mga bulawan iban na sing kaibanan, gumawa din halupa din naman ha katubig-tubigan, wa ma yanzilu minas sama, iban keingatan din sa sinallahu ta'ala, in uno-uno na amin numaog din ha kalangit-langitan, din naman ha kamalaikatan,
daan na pakaulan-ulanan, iwan na sin din ha mga rahmat sin Tuhan, iwan na sin kaibanan pa. Wama ya'ruju fiha, iwan na sin uno-uno na amuin sumakat pakalangit-langitan, ingkatan yadto, kaya ingatan sin Allah Ta'ala. Siyupatan sin Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Bima'na, law sin Imam, law sin Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, huwa alimun bikum aynama kuntum. Mattanin Allah Ta'ala, kiyahatihan niya, inkahalan niyo, misan kamu hawnu-hawnu na tempat binaybayan. Aparman sin Allah Ta'ala, wallahu bima ta'maluna basir. Inallahu Ta'ala demikian sangat makaingat iban makakita hauno-uno na amuin kakahinang paghinangon sing kamuyan doon hakin lupahan. Mga ayat aron magsiho ing kamaksuran niya. Hambok ayat dahin ha mga patot pasinupon alaun simbigi jantong pangataya sim manusia. Iban din ha mga ayat amuing kaunahan subay madanun madaran tiyotumtum sin manusia sin inallahu Ta'ala Tuhan tunggal amuin nagpapansari kato taniyo di pagkakitaan sarta siya in makita kato taniyo. Sangat kawa sa hakatan uno-uno parakala. Ay bimakna hambok day sab ini din ha mga kaunahan simbiya kato taniyo hasupaya immanusia di makatawakkal hasupaya immanusia di makaraos huminang sin uno-uno na dadi kawayaan sin Allah Ta'ala siwo dain hakatampalan iban sin hakasipukan siwo dain hakatauran iban sin hakatiyuan siwo dain haalupan sim manusia iban sim bukon may ta sawab kiya iingatan niya in Allah Ta'ala sangat nakaiingat iban nakatajaga hakatan uno-uno kakahinang niya. Hangkanda mga kamaasan kamakulangan kataw tayo mahuran. Hambuk ini din ha mga nahinang salla. Hambuk damikyan din ha mga sabab bang may taim manusia magpakahinang iban makaraos huminang sindi kabayaan sin Tuhan hawak to siya hakasipukan iban amuin bukon hapag alupan iban sin pagkahiniya. Muna-muna nanaing babaw hamano siya inluman niya papagkahiniya. Nanaing babaw hamano siya inbuga niya hapagkahiniya. Hangkanda malagbo patungtum sinallahu Ta'ala kato taniyo. Labi awlana ha mga sila mu'min iban mga sila muslim. Bat sabab in muslim nangangaharad hakatunggal sinallahu Ta'ala. Parman sinallahu Ta'ala yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum. Allahu Akbar. Naamo na iniin jimajatu hakamatauran din ha mga manusia. Yastakhfuna minan nas. Tumapok sila rin ha mga pagkahinila manusia. Maluman sila hapagkahinila manusia. Mabuga sila hapagkahinila manusia. Wala yastakhfuna min Allah. Sumagawa di sila amuin. Di sila tumapok pa Allah Ta'ala. Di sila maluman pa Allah Ta'ala. Bukon amuin kabugaan nila in Allah Ta'ala. Wa huwa ma'ahum. Sinmattanin Allah Ta'ala kiyahatihan in uno-uno na parakala pagpajatuhong iman kakahinang nila. Amuyan in hambok din ha mga kakunahan suhay
dayawon sin manusia. Amo iniin din ha mga karunhan suway hidya tulan sin manusia. Kita niyo ba mga kamaasan, kamakulangan katawten mahuran? Aun hambuok bata-bata atawakan in mga kaanakan. Kamaumuhan, mabuga ha mga kaamaan iban sing kainaan. In uno para ka, ladi kavayaan sin ina iban sin ama, di iyan karausan sin anak, huminang hapag-alupan, haalupan sin ina iban sin ama niya. Mayta, sawab kaya ingatan iban kaya hahatihan niya, bang niya yaun hinangon, magsaroon doon, long tamakawak siya sin para kalari niya kabayaan. Dahil nga sobyan, in bata, atas na tumapok, atas lumayo, huminang sin para kalari, kabayaan sin inaiban sin ama niya. May taayad to. Sawab, nanayin bawaw halaw sin hamin panghati sin bata-bata yaon. Law niya wayra, law niya nakajajagahi inaiban sin hi ama. Biya dahayan isab, in kaibanan din ha mga manusia. Bukon at bata-bata, sambil na mga taumaas, sambil na amin pag-iyanon halul akkal, amin aw na akkal pikilan, makaraos tumapok, day ha amin tao kalulumanan niya, ibang kabubugaan niya, mayta, tumapok siya, so pamasadya, biasin tao sugarol, manugarol hawak to amuin, natutog iban haluk-halukan in manusia, mayta, sob mabuga siya manugarol iban manakaw, bang bati-batian in mga amuin tao yaon. Sawab kaya ingatan niya bang uno in jumato kaniya. Damikyan, mataod din ha mga manusia makaraos huminang sindi kabayaan sin Allahu Ta'ala bang bukon dahaalupan sin manusia. Nahangkanda mga kamaasan kamagulangan kataw tay mahuran. Patumtum kato tanyo katan. Bang sopama maluman kita niyo pagkahinato manusia, labiin kalumanan nato in Allahu Ta'ala. Bang kita niyo mabuga hapagkahinato manusia, labi suway kabugaan nato in Allah. Sawab in manusia bukon siya in nagpapanjari kato taniyo. In manusia biada kato taniyo manusia. Bang ako pagkasakitan day sab siya. Bang ako magmula risab siya. Sa tabukon da ako in nagpapanjari kaniya. Biada siya sinsiya. Bukon da siya in nagpapanjari haaming ginhawabaran niya. Kisyo in nagpapanjari iban. Kisyo in amin long tatag milik hakatan pia pancari amuna in Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkanda mga kamaasan kamakulangan kataw tayo mahuran. Bang in manusia maluman huminang sinmangi haalupan sin manusia labi suway siya maluman huminang sinmangi haalupan sin Allah ta'ala. Damikyan bang in manusia mabuga huminang sin parakala yaun haalupan sin manusia labi suway niya kabuhan in Allah Ta'ala huminang sinhinang mangi yaun sawab misan pabiya diin misan siya naguno kaya rurungukan kaya hahatihan kaya kita kaya sasaksian sin Allah Ta'ala ayaw pakalongta in amuin nahihinang niya na walau pun misa in iyampa niya hinangon adapon atawakan ayaw pakalongtain amuin kaya bibisara na iban kaya kaptang niya hindi kaingatan sintuhan misan in yaon pa amin yampa niya hisung amin hibisara kaya hahatihan na asal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan mga kamaasan kamakulangan kataw tayo mahuran in inibya na sinagi patumtum kato tanyo katan sawab mayta na in masanato bihaon bukon na yan biasim masasin mga pila tahon limaray. Ayaw na in hamasa
sinlong tabiak kato mga kaanakan iban kamanghuran. Sa sumagawa amin masasin mga kamaasan, masasin mga kamaasan kaapu-apuan yato. Intao mabaya huminang sinmangi, magkarunahan pa subay siya humwa deng haray. Intao bang mabaya huminang mangi, subay pa siya humwa deng haray. Na inbihaon, ingkakahinang mangi, bukon na amoy lawakon sa sumagawa, amo na insimod pakabay-bayan. Hangkanda, suway majarain tiap-tiap din kato taniyo. Bukon na lawakon inhinang mangi. Di nakita niyo maghadyak suway pa kumuha din haray. Di nakita niyo maghadyak suway pa kumuha din hakauman. Di nakita niyo maghadyak suway pa lumayo. Sawab inhinang mangi yan nalatag nakanat. Sambil pakabay-bayan nakasud na. Hangkandain hambok anak, at awakan hambok manghod, at awakan hisiyusyo na rin kato taniyo. Bang pagkita niya, way na amin tao makakita rin doon kaniya. Kakausan niya na yan. Kita na to na. Habi ayaon, bukon na ini awam. Iyan na halong sin cellphone biyayaon. Kaya hatian iban kikita na to na. Hambok kuhig mo sadya. Hambok tuslak mo sadya. Pag sayo mo, inyat to hamin malayo, sumuok na. In amo hindi na pagkakitaan, bakas na kaunayat to, bihaon kakitaan na. Nahisyo pa in amo in makakita, bangyat to na tiyatambol in lawang. Hisyo pa in makakita, bang kauyat to na halaw sinbay. Bang bukon tupot tunggal Allah subhanahu wa ta'ala. Nahangkan na mga kamaasan, kamakulangan kataw tem ng huran, patumtum pa rin hawabaram, patumtum pa mga kaanakan kamanghuran, labi aula patumtum kato tanyo katan, in muna-muna umapot kitanyo, muna-muna sipog pa Allah, iban sin amin buka pa Allah Ta'ala, sabab in Allah Ta'ala, nakajajaga hakatan uno-un na pakarajaan sin kita ni insya Allah Ta'ala. Ang kanda mura-muran mga tayo ng hud, biya na sin aki, ando, in tiap-tiap din kato taniyo magdagasin baran. In tiap-tiap din kato taniyo magdagasin bahan. Bukon na misan kita niyo rin nadyakan sin hisiyo bang hisiyo sa sumagawa baran na to na in magdaga habaran na to hasupaya mura-murahan haamo hindi kita niyo makahinang sindi kabayang sintuhan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum faya fawzal mustaghfirin istaghfirullah. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة المخطئة بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير يقول الله جل جلاله في محكم تبيانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mahuli mga kamaasan, kamakulangan kataw tayo mahuran. Mawaya ko sadya biya mga balikan, patumtum magbalik, biya sin patumtum kato taniyo sin jumaat lima labay. Murah-murahan
na makasaot pa kita niyo. Amo na in pagpuasa haadlaw Ashura. Maray diyong nato na uno in pag-iyan Ashura, iban kalabihan si magpuasa ha Ashura. Naray nga sabyan, aun pa'y sabwak to. Kumugdanin Ashura, lang ta konsum. Na siyunat ahay siyu imu asa haadlaw Ashura, doon na ka imu asa siya before niya, amunayin adlaw yan, atawakan mapuas niya amunayin ku nisa. Nabang aun din ka to tanyo, in mabaya mo asa haadlaw yan, amunayin konsum, ang pawala siya nakasaot sin adlaw ini, na makajari pa isabing konsumi on iman singko nisa. Ala kullin, murah-murahan mga taymahod, in mga mga ibadat, ipapahinang ka to sintuhan hasupaya, dumayaw in kahalan na to, sumanyang kita niyo rin naman ha dunya, dagpat pa adlaw akhirat. Mahuli hari pakitan niyo makapagsama-sama mangindua apa Allah. Kabalikan ko biasin salawat inhinang mangi iban maksiat tanto saplag na pakain na binaybayan. Na inhinang bukon marayaw, hinang maksiat, hinang peligro, pakatan. Di makajari magpasad inhisiyusyo na rin kato taniyo. Iwan kapag iyan sing kaibanan, baya-baya nila na. In parakala ini mga taymahod, dihi kapag baya-baya. Sawablaw ta, bangyan para tungon sinallahu ta'ala in aramala iwan musibah. Bukon sadya saan pa mga tao amuin nagihinang sinhinang karupangan, in kugdanan. Buat malaingkan saplag pa mga sila nagpasad. Ang kanda aun din ang mga hadith ni Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Inna Allah la yu'azzibul 'ammah bi'amalil khassah. Bunnal tuod di parahan sinallahu ta'ala siksa. Di binsanaun sinallahu ta'ala in kamatauran hasabab sin kakahinang sin matiyo hatta ta'mal al-khassah bi'amalin taqdirul 'ammah hingga huminang intumpukan tiyo-tiyo din ang mga manusia sinhinang kakausan puun sing kamatauran sumagawadi nila puun. Narain doon, pasaplagon sinallahu ta'ala in aramala paratungon niya. Simu daha mga tao nagihinang sinmangi, iban sinway. Hangkan na mga taymahod, mga kamaasan, kamakulangan kataw taymahuran. In kamaasan, suko sing kamaasan, ina iban sin ama, halaw sin pamaybay, bang aun kakahinang sin mga kaanakan wala kimugdan atawakan kakahinang bukon marayaw insubay nila puun. Bukon na yan suko sin parinta, amin subay naman maun in parinta palaw sin pamaybay na to.
mamupui atawakan bukon na suko sintauring hawa, manglangi sin parakala sa mata-mata kikita na hapag-alupan sin ina iwan sin ama. Damikyan in hakauman, suwaira paaunon in pagtulong tabang singkatan. Bang aun hakauman hinang bukon marayaw di kabaya ang sintuhan. Di makajari mga tod nga sadyain hisiusyuring kato taniyo. Bang naturay sab kakausan puon. Hilabay haamuin pagbisara marayaw. Hilabay haamuin pagtabang-tabang kanya pa kanya inhinang mangi. Saroon doon hiig ding hakauman, babaing kauman marayaw pa. Ahula ramik yan. Bangyan di kapag taayunan, iwan kapag tulong tabangan. Asal-asal bukon sadyain magnanam, sin amuin ngi parasahan, amuin tauhimihinang sin maksiat, buat malaingkan sa plag ingkatan. Kita niyo ba mga tayo manghod? So, pama, amuin tao, drug addict, ikatto na. Saboton tana in parakala yan, bat amoy sabyan in biya mga tanog, akong kiyahahatian sin kamatauran sin inyan, hinang bukon yan marayaw. Ayaw pakalaw tain tauro kaing nawalaw kung misanin tao naghihinang yan, kaya ingatan niya rain hinang niyang bukon marayaw. Nabang so pamain maas, kaya iingatan niya na atawakan in kauman, atawakan in hula, in parinta hahula yaun. Di nila puon, nabukon sadyain magmula amin baransin amin mag-uusal sin parakala yan in magmula. Danain yaw nakatilimot yaon. Kataan sinhinang mangi. Deng naman hapag inom alak. Deng naman hapag zina. Deng hapag panakaw. Deng hakataan uno-uno na. Di ko nakanganan kaya hati ang dasimbiakato tanyo Muslim. Inyan mangi ininin marayaw. Bangyan di pagtulong tabangan ibang kapag iyan. Law niya, bayak-bayak nila na amuray sabian in amuin long ta, nagjimajato sa ta amuray sabian in biya mga piyagkamasahan, iban piyagkasukupan simbiya kato tanyo. Hangkanda mga kamaasan, kamakulangan katautay mahuran. In haun-haun hula, bangyan in hinang mangi piupupo, alhamdulillah marayaw saan in indakan, iban parasan singkatan. Sa sumagawa, pakain kawisab. Sibo da, hula, katilo akan sin hula, kauman iwan sin bay, bangyaon inhinang mangi, way karuduhan sin mga tao, yan halaw man yan. Na murah-murahan mga kamaasan, kamakulangan katautay mahuran, kabalikan biya sin salawat, inallahu ta'ala, sangat makaingat hakatan, kidyot kahiwal, kaul piil sin tiap-tiap deng kato taniyo, biya na sin akim, bangaon deng kato in amuin maluman hapag kahiniya, atawakan kabukaan ni pagkahiniya, labi suway siya maluman pa Allah, iban labi mabuka pa Allah, but Allahu Ta'ala in sangat makaraos magpajato sin parakala amuin di niya kabayan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu, صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اني داعي فاعبد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك يا الله سميع قريب مجيب للدعوات اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم إنا ظلمنا نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا ظلمنا نفوسنا ظلما كثيرا
لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا مغفرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نسألك اللهم الإخلاص والتوفيق والاستقامة ودوام النعم وحسن الختام. اللهم احفظنا من كل سوء وشر ومكروه يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين يا رب العالمين ولا الحاسدين يا رب العالمين. لا تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منا.